Okay guys, aku bangun tidur, aku belik-belik mainan ni, part of the Rubik's Cube. Then aku teringat benda ni macam the same as the MRT line dekat Singapore. The colour, we have the red line, green line, yellow, blue, orange is brown lah, and then one more is purple. So we take it white as purple lah. Okay, aku ni setengah terfikir, what if today's video ni aku tak ada tujuan. So tujuannya ni random. Aku akan roll the dice, whichever colour yang keluar, aku akan pergi to that line. But the station, aku will ask my wife to generate the number lah. So for example, kalau ada green, and then green ada how many lines? Dia tengok green ada from Pasir Ris sampai Tuas, which is 1 to 33. So random lah. Then I will ask my wife to generate the number, and dia tak akan tahu which line is which line. So dia tahu numbers je. So pilih 3 number from 1 to 33. So dia tak tahu which station. Okay, ready? Okay, macam mana? Aku tak nak roll tak nampak pula kan. Okay, whatever. Aku gini, whatever colour keluar to the in front of the camera, that's the colour lah. Aku tak tahu. Ready? 3, 2, 1. What colour is this? Hey, white is purple lah. White is purple. So kita tulis purple. Aku tulis purple. Random tulis. Oh, by the way, aku rasa aku nak buat 3 lah, maximum lah. Aku rasa we got time for 3 line lah. Kita visit all the station. Yeah. Second colour. 1, 2, 3. Orange is brown brown. Kita tulis brown line sini. Last one. 1, 3, 2, 1. Baiklah, green. Harap east side lah. Okay, sekarang kita tengok how many line does purple line have. Purple line ada how many line does purple line, how many station does purple line have? Okay, we start with Harbourfront 1 until Punggol Coast 18. Purple ada 1 to 18. Then green ada 1 to 33. And red brown ada 1 to 2. So the smallest number is 1, the biggest number is 33. I'll just ask my wife to generate 3 numbers. Abi, choose 3 numbers. 1 to 33. 1 to 33, just choose 3 numbers. 14, 9, 21. Thank you. So ni is what aku tulis. Purple, the number station 1 to 18. Brown ada 29, 33. So 1 to 33 is the range lah. And so got 14, 9, 21. Let's see kita jatuh kat station mana. Okay, for purple line, 14 jatuh dekat Hougang guys. Hougang. We're going to Hougang today. Hougang. And then brown jatuh at 9. 9 mana? 9. Caldecott. Thank you. Caldecott ada apa ni? Caldecott. Okay, last green is 21. Buona Vista. Okay, hamcai sikit lah, cakap ayam sikit ni. Hougang, Caldecott, Buona Vista. Okay, dia bukan just visit the station then that's it, bukan. So kita turun to the station. Ada yang tahu, ada tak tahu. When korang alight at the station, kita turun di station tu kan, kita ada di Singapore ada tunjuk map. And then the map tu akan tunjuk the diameter, circumference of the area. Within that area, korang boleh jalan 10 minutes mana-mana. So maybe tujuan kita cari makan lah, apa yang kita boleh makan. Pasal hari aku tak naik motor, kita naik MRT. So this is the random thing. So Hougang, Caldecott, Buona Vista. Where should we start? We start with Hougang lah. Sekejap. Nak kena sekejap. Hougang is purple. Actually cantik. Kita pergi Hougang dulu. Hougang. Alamak, tak nampak. Kita pergi Hougang. Lepas tu patah balik kuning. Lepas tu turun Caldecott, which is the brown line also. The kuning is the brown. Dan naik, turun. The kuning still is Buona Vista. Nasib kita baik, pasal dia jatuh on the yellow line also. Okay, ready tak ready? Let's go. Okay guys, aku decide to keluar petang sikit. Masalahnya kan, the traffic and peak hour tengah rabak. So aku decide to go stand the route. The route is instead of Hougang, Caldecott, Buona Vista, dan now we do Buona Vista, Caldecott, Hougang. Aku just happen to know that selalunya Hougang Purple Line, Serangoon tu ada sikit pack. So go Caldecott first. We go Buona Vista first. Okay, let's go.
Okay guys, this is the circle yang aku cakapkan tadi kat rumah. This 10 minutes, nampak 10 minutes. Zoom sini. So this 10 minutes, apa-apa yang dalam circle ni, mana-mana kau jalan ni 10 minutes. So there's Holland Drive Market Food Centre here. Kebanyakan a lot of apa panggil ni, industrial area yang tempat-tempat orang kerja lah sini. MOE sini, Metropolis. But aku tak nak buang masa. Kita just go Star Vista, the mall kat sini. Cari apa makan, pergi boleh makan. Pasal kita ada lagi 2 tempat nak pergi. Okay, dan kita tengok lah next tempat ada apa. Ciao, let's go. Kita dah sampai dalam mall, but aku tak nak makan berat-berat. Also, mall kau tahulah, makanan dalam Singapore mall sama je semua, tak ada beza. So, aku just nak cari cemil-cemil lah. Cari cemil-cemil, dah dapat, dan let's go to the next place lah. Thank you. Mana? Okay, Buona Vista dah. Next is kita pergi Caldecott. Kita from mana ni? Tu. Cuma Caldecott share brown and yellow. So yeah. Okay, sini. Nampaknya macam tak ada. Tak ada benda yang kita boleh cari makan lah daripada sini. Semua banyak tanah kosong. Paling jauh pun kita boleh pergi Toa Payoh. Sebab Toa Payoh jauh sangat lah sini. Dia almost sini nampak. West Market terkeluar. West Market Food Court. But aku don't think nak jalan lah because it's outside. Dia terlalu jauh. So yeah. And kita will explore sikit lah apa dia. Okay. Paling-paling pun ada munch lah sini. Kau keluar ada vending machine. Ada air juice yang orange ni. Paling-paling lah. So I decide to take this exit 4. Exit 4. Okay lah. Caldecott tak banyak benda apparently. Dia masih build up lah. So ada North-South Corridor coming up. And then ada rumah baru coming up. The Toa Payoh side lah. So paling dekat aku nak pergi pun is Toa Payoh. Which aku tak rasa 10 minit lah. Jauh. Okay, kita tengok 10 minit. Ini jauh. Belakang sana. So not wise decision lah tu jalan lah. So tak ada apa-apa dekat Caldecott. Kita move on to Hougang. Okay guys, now kita nak pergi Hougang. Kita naik balik Yellow Line. Kita tukar Purple Line dekat Serangoon. Okay guys, kita dah sampai Hougang. Apa jadi dengan Hougangnya station? What happened si Hougang? What happened to Hougang? Besar kemungkinan apa dia nak buat is lift kot. Oh, this one Hougang tak ada lift ke? Harap aku tahu saya tak superstition ada lift. Kita tengah cari that diameter thing. 10 minutes walking distance. Tapi tak terjumpa. Okay, tak jumpa guys. Kita pakai this as reference lah. Maybe this is it lah, but dia tak buat circle. Kan? Normal circle here lah kira kan. Confirm 10 minutes juga. Dia sama dia punya scale dia. Okay, Hougang, rumah-rumah. Semua rumah. Mall, tak ada mall Mana mall? Ni, Hougang Mall sini. Selain tu tak ada macam pasar atau macam hawker center. Yes. Okay lah, terpaksa Hougang Mall lah. This time kita kena really makan. Aku dah lapar. Hougang Mall it is. Hougang Mall is, mana tadi aku miss? Ni Hougang Mall. So exit B pergi Hougang Mall. There's library. Oh, Cheng San Public Libraries. They call this Cheng San. Okay, now I know. Yeah, then that's it lah. Kita die kena makan. Yeah. Exit B, let's go. Anyway, dia punya terowong jalan bawah ni agak malap. Lampu dia macam dim ni, macam moody je sini. Dia gelap. Dia bukan pasal kat luar dah malam ke, bukan. Macam gelap. Dia punya feature wall tangan. Siap, WhatsApp Hougang. Okay guys, kita dah sampai Hougang Mall. Dah malam. The thing about naik MRT kau tak tahu dah. Sekejap, dari petang, malam, maghrib dah habis. Kita dah cari makan. Kita ni atas Hougang Mall. Ada food court. Ada satu je halal. Terasa nak makan ayam. So kita makan Jollibee. Jollibee ada ayam kan. Ya. Okay guys, Jollibee sudah sampai. Choose lah. Ayam. I saw it. I saw it. You choose. Dia punya band kuat juga
Ya, aku suka the Thai part. So guys, telan. Yeah. Tadi kita jalan Buona Vista, Caldecott, and now Hougang. One thing, kalau to be better, aku rasa kita kena jalan siang kot. So aku really tak expect the weekdays. Aku totally forgot it's a weekday. Totally forgot about the petang punya peak hours. So next time kita keluar siang sikit, you keluar pagi lah. Then apparently the numbers was okay. Kita generate numbers tadi. Cuma Caldecott dia lah, Caldecott is boring, tak ada apa-apa. But if you were to do this again, just comment, nak lagi tak? Because banyak benda boleh explore tau. Then maybe next time aku roll the dice again, satu tempat kita explore more area daripada 3 MRT. Aku tadi ambitious sangat nak try 3 MRT. Rabak, penat. Kalau ada makan tak apa. Tadi macam Caldecott tadi, rabak. So if you guys are keen to see this kind of episode kan, korang comment more, kalau nak tengok more of this, then aku will try to do more because it's fun lah. Dia punya thrilling, dia punya adrenaline, aku tak tahu mana kau pergi. Penat pun penat. Ya, maybe aku tak tahu area yang, mana tahu kita terjumpa area yang kita tak pernah pergi. Mana tahu tadi pampak kuning Haw Villa. Engkau Haw Villa nak apa saya kat sana kan? Jalan kat Haw Villa kita tak tahu. Number 527. Again, aku lupa that Jollibee always kasih this gravy sauce. Aku tend to order extra because I thought macam aku confuse Jollibee dengan Popeye. Also kalau anybody boleh komen, anybody in Singapore yang watching this lah, kalau sekiranya aku terletak lah roll dice tu kat mana, korang just komen kat bawah cakap kalau Bukit Panjang lepak sini, pergi sini, makan sini best. Letaklah mana-mana tempat yang ada Tampines East, Tampines West sekarang ada MRT macam gitu kan. Aku turun Tampines West, tempatnya ada aiskrim, kedai aiskrim sedap ke, ada kafe sedap ke. Aku nak try benda-benda gitu. Kalau mall, semua orang pergi mall. Rasa boring sikit lah. Kalau dah terdesak, ya aku pergi mall lah. But aku nak pergi tempat-tempat yang aku tak pernah pergi lah. Warung ke, kedai hawker center mana ke, pasar bulat kat Tampines ke, apa yang sedap kat sana, pernah bilang aku lah. So sampai. This is Kaya Toast Sundae. Kaya Toast. This is aku punya first time nak try lah. So aku tak tahu dia sedap ke tak. Macam mana boleh tak kaya dengan aiskrim. Kita try guys. Okay lah, try dengan kaya dia. Okay lah, tak rasa weird. Tengok gambar macam weird. Number 5292. Still not bad. Terus lately aku tak tahu, banyak orang nak hijaukan benda. Dia matcha ke, pistachio ke, semua benda kau nak hijaukan. So, and aku tak tahu konten yang aku tengok kat TikTok ni AI ke tak AI ke. But this not bad. Sekejap. Okay lah, acceptable. I like dia punya that kira abuk roti yang kira toast kan. It's abuk roti kan. It's not kelapa parut kan. Cannot be kelapa parut. But the ice cream itself, ice cream putih ni dah cukup sedap dah. Settle. Okay guys, before we end the video, nak ingatkan lagi sekali, please komen apa-apa yang tempat menarik area korang. Kalau korang tinggal Bedok, ada apa kat Bedok. Kalau korang tinggal Bukit Panjang, ada apa kat Bukit Panjang. Yes, so sekiranya kalau aku roll the dice happen to pergi tempat korang, dan aku tahu mana nak pergi. So kalau aku tak ambitious sangat 3 MRT station in one day, mana tahulah. So lagi menarik, lagi fun lah. Abang kata orang tua, jauh perjalanan, luas pemandangan. Tu orang tua kata lah. Faham tak faham? Tak apa, tak faham, Google lah. Kita jumpa pada next video. Bye bye.